Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba Northeast Dialogue ta chon mabamna taram no chari. Matam ki tholakpa tongan bay isu singi matang da khanane na ba semzariba platform Northeast Dialogue ki ngasi thamzariba akhanaba topic te Manipur crisis and parliament session habani ekhigi housing winter parliamentary session fami masida ekhigi Manipur gi crisis sigi matang da ekhigi Manipur da gi chatkriba ekhigi MP anina voice rest story brand traganam khoida matam pi dravra duga Manipur gi crisis parliamentary session da sukhan khana dravra duga ignore torabra haba question sini usik lai base hiram sigi matang da khana naina na ba kugi studio da hosik lengshi duna library ba guest panelist me am da saktak chage ahan bada ikai khum dabo chage ichel express ki hosik editor oibiri ba oja hamsandra salam ozabu ikai khum dabo chari mathang da ikai khum dabo chage AAP Manipur gi hose coordinator oibiri ba oza Vishwanath Thingnamni oza vusu Northeast Window ki studio da tram nokchari ahum suba panelist kugi Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson oibiri ba oza Seram Nekene oza vusu Northeast Window ki studio da tram nokchari ahan ba kugi ahan ba round gi ahan ba wahang sei Kenoda oza Vishwanath in lecture gi oza hauze gi winter parliamentary session se chathari adubu haidi November gi 25 tagi haukhraga December 24 ba chathaga dabani masida khoi gi Manipur gi crisis sigi matang da voice raise se tork pagi mami se ita ta da ba adubu khoi gi Congress ki MP khoi gi Gaurav Gogoina December 3 ngarang se khoi gi Manipur gi crisis sigi matang da kudak ki oina gi discussion tawbina bagi matang da khoi pukhat ki de leire adubu mahakna pukhat ki do khana Khanadra di Kenoto Wamani Aduna, Pukaribus Daikugi Tatrani Panhela, Kugi Manipur ongoing crisis Daikugi, Miyokayam, Mayumaka Latana, Kugi Hosik Lanjendaraga, relief camp, the Lady Baneduga, so open Mayama, Kugi Missy Minakayam, so Yarabani, Adu Bohosiki Parliament session, Shida, Kana Bidabagi Mami, Matabs Ozaki having it. Tagatsari, Sigi New TV discussion Sida Saru. Yaba Pangzaba Loinana, Asigi dialogue shida, notice dialogue shida, Punna, panelist in a Pamin Nazariba, Kogi Yamba, Ani, Tamonikian, Amadita Mohem Sandra, Anivo, Hanmakta Kai Kumnabotri. Hosik Zanna Hangviriba, Wafam Sida Laksabada, Kogi Ayan Sigi, Maroina, Kogi India Blocky Haitare. Deputy Leader of Parliament in a Liberiba, Gaurav Gogoina, Pukatkiba, adjournment motion se, Sigi adjournment motion si Hanna I Amtang, adjournment motion si Gimatang, the clarification Masanga I Hanna Tamzage, a Koigi Hek Hobudagi Haitare, 25th, 11, Koi to 2024 Gi, the Gi Hex at Terpodagina, Hojik Powasi. Parliament ki session jing si ayamana adjourn tawraga sum lakpani haidi akoi session ji yaithok ga haitare matam dugi oina ana ngasai hojik pukhulaiba akoi gi deputy leader of parliament sina pukhat pira iba adjournment motion se masidi akoi na adjournment haiba sida akoi gi khajiktang confusion ama haitare ngasai parliament si makha tana sangdana akoi gi yaithok na bagi damakta asigi motion ji akoi move tawra ibra haibase sigi adugumba akoi gi question amaga matang swaida lai ona adjournment motion means akoi gi leiriba business ki adugumba akoi gi session ji khuding mak yaithoga akoi gi khwaidagi maru oiba akoi gi need and the urgency of the people of Manipur masi han akoi khannagadabani haibaduni sida mana adjournment motion haina akoi sida pukhalai base aduga akoi gi article 75 clause 3 gi matungina Indian constitution gi matungina lairiba akoi gi legislature khuding makse they are collectively responsible to the akoi gi parliament lok sabha si the mosi loina responsible si oibani adu hek hujujik chathariba akoi gi parliament gi session ji su
अखोगी उजिक ममांगी चथगिब monsoon session हाइतारे July 22 August 9 फाव चथगिब से सिगी session सिगी continuation process अमा ओइना अखोगी अहुम सुबा अखोगी नरेंद्र मोदी honorable prime minister की term सिगी 3O सिगी continuation process ओइना मखाजी सुमना चथरपने अदा parliament सी अखोगी this is the supreme body of the Indian constitution gi अखोगी to exercise the legislative powers legislature singna magi shakti ji chalaina bagi damakta khwaidagi wangba akoigi bharat ki oina haijatare adugumba akoigi mafam duni akoina parliament si ara ngasai haiba sida akoigi kamaina function tohungani natraga toholloi haibase akoigi thau puriba akoigi jingdugi aningba apambudugi matungina makha poli haijabatare akoigi parliament ki ngasai secretary na parliamentary standing committee da hamna khannagadaba business ki list se pukhatpa matamda aina sumna phangjaba pawda tajabada manipur gi issue gi matang se khannanabagi damakta akoi business ki list sida hapti haibagi pawma akoi secretary na akoi parliamentary standing committee to the home ministry and the internal akoi secretary haitare sida pukhatpa matam sida adumaina manipur gi issue je akoi khannanabagi list sida yaudi haibagi adugumba paw amagak aina phangjai subject to correction adu aitardi how far manipur se karai bhawba manipur gi thoiba ngarang tha akoi gi chapchana 20 akoi gi mansure ngarang gi tang ohum sida july gi tang ohum dagi na hujik phawba tha kun chatharakpa ngasi kuma thoini subase sida thoglaiba irang mayam sigi wafam kayama pukhatlaga manipur gi damakta khannasi haibasida akoi gi yadana hujik phawba sum leibase ngasai gi aina sum khanjabada question ama hanga agadi pokhum amadi pibam thoidana aduna ngasai usop ama simge haragadi usop tugi chak enjang mana masing mathel maya mathel lukoi myam si leiragan du usop si sillang se yadoi neba adugumba pokhumdu ruling party da leitabaduna ngasi bhawbada adum parliament ki session je sarang halaga sum thambra haibase masigi question nama akoi kare tare india block ki oina akoi gi maikai dagi adum akoi singnajaba phaujai aduga loinana ngasai hogiba akoi gi july gi tang kun ga taruk akoi gi monsoon session da no confidence motion ji akoi gi move to gi bani opposition akoi gi kambu dagi haijabatare aduga hairiba no confidence motion ji move to gi bagi maramdi sukyamna miot minai chathraba nupi angang naha tangdu leitra daba mioi bagi right to life article 21 indian constitution na piriba adugumba right to life as well as akoi gi protection of property leiriba mayam fundamental rights se akoi gi phong na imang sida akoi gi khongoi naraba khonggaung naraba matam sibauda karigumba amata paikhatna leire honorable prime minister wafam amata manipur gi matang da thambiyu haibada thamallaktabadagi opposition gi adugumba india block na no confidence motion je matamdu da su move tawraga manipur gi matang da sumnagi akoi gi pung amaga minute nifum mangarom ngangbadu da akoi gi 6-7 minutes ka manipur gi matang da panbiraga ayambana akoi gi opposition gi oina leibiriba congress party da ayambana akoi gi taishin nabiraga manipur gi prajana pamiba akoi gi wakhallon pamiba dugumba shanti lehenbagi wakhallon jigi karigumba solution amata hairamdana adugumba magi wafamjingdu adu maina lotion gi baneba adusu ngasai parliament ki akoi gi session je akoi gi no confidence motion je pukhatpa matamda magi wafamjingdu thambi rakhi baneba lisang sina chatharaiba thakun phajilaiba adugumlaba manipur gi crisis sida nungai tabe thokdoksing gi manungda handaki parliament gi section da akoi gi suksoi soiduna puthoga opposition nan law khong kadoba mayam mama ruling gi adugumba akoi gi bjp led nda government sina akoi uiba jiri da thokiba laibak thiba thokdok thani pan ngata ngai riba angang am yauna imung amagi mioi haugiba tang taraga mathoida pharga pugibadagi taraga mangada tangkak naina asib haksang oina baraki durian na phangibase sidagi yanna thamoi sokpa thogdok mayam amari thokre tawdabu adugumba thamoi sokpa thogdok so adugi wafam mayamdu pukhalakani nil khongakani law khongakani haibase masi
NDA की अदुगुम रूलिंग की लेरिबो कंगुजिंगजिना अखोगी खंगनेबा खंगबदुना मदुगी इन रिटर्न रेस्पॉन्स अमा पाखुम ममा पुखलकदोरिबो वहंजिंगदुगी पाखुम ममा पीननबगी दम मोय सेम सानबगी मतम लौबनी हाइबसे आई स्वाइसिदा थमजगे अदुगा सुचोय सोयदना तांग कुंदनी खन्नगदोरिबसी अदा मतांग स्वाइदा यामना it is a very coincidence कोई सरप्राइज कोइंसिडेंस हाइजारे तरी कुन मंगादा पार्लियामेंट की सेशन फंबा हौबसिदा 59 कोई करी आर्मी की लैम खोंगी से सीधा थबक चुब संगीबा कमल बाबू को मिशक अमा मैतै अमा पार्लियामेंट फंबा नुमिसिदा नुमिसिगी अयुक्ता गी हौजिक फावबा नुमि तरानी से कोई थीब फंगदन लैरई पार्लियामेंट फंबा नुमिता कमल बाबू मांगबसे दिस इज अ वेरी सरप्राइज कोइंसिडेंस अखोगी करम मोंगदा सिगी थौदोगी थोलैनो हाइबसे मसिमा कोई येंबा म संगी अदुगा लोइनाना मणिपुर की मियाम की रेस्पॉन्स अमा अइना सुम खंजबदको मणिपुर मियाम की रेस्पॉन्स अमा गाइबा मालेब हौजिक फावदा एजोन तौरगा सुम यथोग लापसिदा मणिपुर की मियाम की वॉइस अमा कलेक्टिव वॉइस अमा अखोई पुन्ना करम मोंग लौरकदगे से सिसु मोय अखोई सोइदना येंगदब मालेब अरे प्रजा जी करम मोंग पार्लियामेंट से मणिपुर की वफम जी पुखतबजिदा मणिपुर की प्रजा की वखलोंदा अखोई की पार्लियामेंट से मणिपुर की थोइब थौदोक्सिंग जे पुखतनबगी दमक खोलाउ लौरकदोरिब्रा नत्रगा तोंगान तोंगानबा अखोई की मफम से थोइब थौदोक वथोक मयाम सिदना ओइना मियाम से कंसंट्रेट तौरगा मधुदा ओइना डाइवर्ट तौरगा लैग्रब हाइबसे सिगी अचौबा अखोई करी हाइतारे मियेंग अमा सोइदना अखोई रूलिंग की कंगुजिना थमंगनी हाइबसे आइगी थाजजबनी अदुना हौजिकी लैरिबा पार्लियामेंट की सेशन सिदा मणिपुर की मियामना अचौबा प्रेशर अमा अखोई पुन्ना इंक्लूडिंग और इंक्लूसिव और खेनब थमदना पॉलिटिकल पार्टी की CSO की मरा पाइबी की खुदिंग की खेनब थमदना अपुनबगी खोलाव मग अखोई पार्लियामेंट से लहौब संगी अदुगुंब खोलावदो लाब मतम जिददा अखोई पार्लियामेंट से मणिपुर की ओइबा इशूजे सुक्सो इशोइदना खन्नबिरकदरा हाइबगी अदुगुंब थाजबसे सीमा अखोई इंडिया ब्लॉक की ओइना अखोई हयेंग सिसु अखोई हुजुजिक दिल्लीदा ऑनरेबल अखोई की प्रेसिडेंट ऑफ द MPCC अखोई की ऑनरेबल MLA कशाम मेघचंद्रा अदुगा इंडिया ब्लॉक की कोऑर्डिनेटर ओइबिरिबा अखोई CPIM की अखोई शांता हाइरिबा अनिमक्से हौजिक दिल्लीदा अखोई चथरिब पार्लियामेंट की सेशन सिदा इंडिया ब्लॉक की ओइबा अदुगुम प्रेशर अमा पियोंगनबगी दमक अखोई ngasi निनी हुमनी की ममांगदगी अखोई MP मयाम अमा उनरगा अखोई प्रेशर पिनबगी दमकता लाकदोरिबा तांग तरुकता अखोई जंतर मंतर सिदा पुंग अमा ताबा मतमदा अखोई प्रोटेस्ट अमा तौननबगी दमक अखोई पुंग 13 सेम साब अखोई लोइजरबनी परमिशन एवरीथिंग अखोई फंगजरे अदुदा पार्लियामेंट की पार्लियामेंटेरियन मयाम सु अखोई हाइजरुरगा इंडिया ब्लॉक की अखोई अदुमाइना अपुनब खोलाव म लाउननबगी दमक अखोई तोंगान तोंगानबा अखोई लाइक माइंडेड अखोई इंडिया ब्लॉक तो याविरिबा पॉलिटिकल पार्टी की म्यूसिंगसु अखोई हयेंग सिदा अयाम्बा दिल्लीदा पाइसिनननबगी दमक सेम साजरी हाइबसिमसु मणिपुर की मियामदा आई अदुमसु सिगी डिस्कशन जिगी खुदोंग चाबसि लौजरगा आई थमजगे ओके हम नुगाइसे अखोई opposition da leriba khoigi apunba kino hai tare khoigi apunba kino amana hai tare khoigi manipur da thoi ba khoigi crisis gi matang da khoi chathari ba winter parliamentary session da khana bina ba khoigi khana bina ba mari lena hai tare khoigi that 6 zo khoigi adugum ba sit-in protest ama khausu leire duga हौजिक डेट 20 दा खनरकदौबसिदा अखोगी मणिपुर की मतांगस खना बिरकनी हाबगी थाजबसु लई हाबनी अदुबु खनरकद्रा खनर ओइद्रा हाबदी देखोई मतंदो यार ला आकांदा खोइना खंगबा दुंगा मनी मथंग से ओजा नेकेदा लाकचगे ओजा ngarang से अखोगी MPCC की साइड दगे अखोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अमक पांगथोकिबा अखोगी वर्ल्ड कुकी जो इंटेलेक्चुअल की अखोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट टेरिटोरी तालेबा मोखगी चेजाय अमखक पलेल की एरिया दा मैतेना चाइथोमबगी मतंगदा अखोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमखक थेंगसे मसिदा लाक्चनिंगी बपोल से अखोगी लेंगा का नकना चटमिन्ना बा अखोगी
मियोय खरा चेनाबगी मतांग सु पनबी के हाय तारे मसिदा लाक्चनी से कोई हारिबा अदुगी चेजाई दो कोई कुकी ने चाइथुक तबी द मैते ने चाइथु ओमिसिना करिगिनो हाबा क्वेश्चन जुनो जुलाई बिस ओजा कमाय थमिनिगे मसाम तांग ai hanu maktada ai gi collection hai tare amina riba panel sing mi kai kono chari yeng biriba viewers sing khudima ngarang ju press conference ma MPCC gi mai kai de gi pangthok pudu da dum clearly khoi gi spokesperson na su thambi khre hujik sik wai to ge da khoi manipur de lai riba manipur gi miyam sai tare ko particularly valley gi praja sing any magi political class bu oiro adagi any kaino oiro ko मसी मचेत मचेत अमम थुगाइनबगी हाइतारे मचेत मचेत थुगाइरगा मागी डिविजन नमा तौननबा हाइतारे अपुनबा सक्तम अमा पुरकपा यादनबा कन्ना होनबा एजेंसी अमा हिडन एजेंसी अमा लेब्रा हाइबसे कोचिंग निंगाय ओयबा मरमदी सेंगना हाइबदा अपुनबना पांगननि हाइरेदनको अपुनबना पांगननि अदो अपुनबगी पांगनजि थुगाइनबा होनबदा हुजिक मयामना खंगबिरि दुनी civil society organization mayam ama punjan mangamte praja gi kholaudadi civil society jingji there are so many organizations kitang pullaga platform ama ta lawminaraga di phagadabani pandam di samane ena haire ko pun mangamte adagi political level da amung yengura kanda even ruling party bawda magi manungda opposing narratives mayam opposing views mayam ama leiri ko amaga यानदबगी ngसागी conflict sidadi kamai tawgeda akoi amato ina pujalaga manipur gi miyam gi oiba voice amakak thamgadaba matam ne hujikse ode sidai ja thugai na ba thoina hona ba 11 kharadi soidana leramgani haibase masiyam singna ningai oi ngarangi hujiki leaflet ama chaithokpagi matang sida yam kana khanabam di thoktrabani masidi kasunate kariguma body amana akhoi gi memorandum ama submit tawbone memorandum kanadano akhoi gi Rahul Gandhi ji da adagi Kharge ji da haitare ko memorandum ji da iriba maron ji da makoi gi hanagi leiriba demand tawga lakpa pot han with separate administration hairam badagi union territory na hairaga maduna Puducherry model da tawraga tawbu khotpa haibasida iraga chezai makak chaithore chezai ji da अखोइना ngai kai ru se jai se atopa community amagi kangbuna chai ba se jai nataba manipur gi valley de leiriba particular constituency amagi baitai haitare baitai gi mina chai thuga madugi se jai si akhoi gi maduju yamna red zone oiriba palel gi area si dane ba sai ri अखोइना सिदैसिदा यामना खननिङाय ओरिजि कैनोदा particular MLA mana my constituency to the yethopsu natebase lanthooga palel da torga yelurineba aduna di irang se hena provoke tawna ba aduga maruina manipur miyam na hujikse congress party da haitare congress party ga adagi miyam ga ani sigi marakta gap ama purakna ba adagi hena nungai na handana na ba haitare siumagi intention amaga loinana ill design amaga loinana tawba potla haibase masi adum confirm tawrena lobe yai akhoi dusu huji huji makti haining dabagi wani akhoi da chapsani evidence leire aduna particular MLA ba magi workers sing senare ma masana su la le habagi apology tawre tawbu leiri ba fibam sida manipur ge du gamna langi marak sida khoi na madugi video nudio audio thadok tana khotana tawbu mayam na su dum pamde hujiksi political parties की मरकता लाउनब खोनबसी प्रजाना पाम पोट नते हाइबगी दमकता कांग्रेस पार्टी ने मदु खितंग रेस्टोरेंट थमगा तौजबनी अदुगिसु दुम consequence लाकनी हाइतारेको अदुना सिगिदी याम कन नैननिंगदे मसी टोटली बेसलेस हाइतारेको माना नसागी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का नसागी कम्युनिटी अमगा यानारगा सिगुंबा यूनियन टेरिटोरी अमा पीगनी हाइबगी यानगिबा म लैगिबनिना लैगिबा पोतुदा मधु पार्लियामेंट बिल पुथोपियो हाइबगी मेमोरेंडम नेबा अदुना मसीदी टोटली अखोगी बेसलेस अदगी फेक हाइतारे साजनबा इंटेंशन करिनो हाय कांदा कांग्रेस पार्टी दा ममांगदगी कांग्रेस दा लोइनमक बदनाम पीरगा लाकपनी एवरी कैनो तो कांदा स्पीच खुदिमकता वांगांग खुदिमकता ममांगी लेरंबा गवर्नमेंट तौरमदगी असोइबदगी ngasi si oireini haibasidi hanjan hanjan अखोई प्लेटफॉर्म से सुदम खनाग्रे
सिगी लाप पोसीद हेन इंटेंसिफाई तौननबा अदुगा प्रजागी सिंपैथी लौब याननबा हाइतारेको अदो लापनी अदो अइना हाइनिंगबदी कांग्रेस पार्टी द ब्लेम तौरकांदा ngasiगी मणिपुर मियामगी अदुक चावबा इशू से सोल्व तब यागनेन खल्लगदी कांग्रेस ना अरान मंगाक तो हेंग्रसु यायब मणिपुर मियामगी ओइबा इशू से सोल्व तौगद्राब अदुना हुजि लाइब पोचिदा हेक हौबदगी ngasi huji haibi tuni 20 months surabane 20 months sida tawham thokpa ruling party na magi tawham thokpa thabak singji matam sana solution purakpa natraga intervene tawbase tawbida bagi damakta si ona sokchen gi bane mayam loi khangna rabawani matam sana ek tawgadobni sidi community gi natraga ethnic lines de nate lam helakpa organization ama natraga lam helakpa individual amada ain gi matungina law gi matungina pibam thokpa serakse कोई मतम साना पिहोदे मतम साना फाते फॉर एग्जांपल अदुम यंगबियु ममांग द एनआईए ना इन्वेस्टिगेट तौकिबा मयाम अमा एपिसोड लेग्रे केस मयाम अदगी ममांग द अंगांग अखोइगी अंगांग अनि नुपी मसा म नुपा मसा म मांगिबगी हाक्तक तुदा अखोइना खंगिबदा मखोइ द सेनरमसिंग दु फारे खोले हाइबगी पोरमसु लेगी दे मोइ मोबाइल पाइरमबगी मोबाइल पाइरमबना कनानो फारे हाय अदु where about to the Karaida Pumgivano, Karaida Kamanto have the Putopungam Kiteb. Aduna live potse, Uziki Sarkar say Bigi Wanate, parties in a Bigi Wanate. Tawham Tokpa, government Namo Bigi Magi institution, governmental institution, Mam Sigi Matik Saba, Tawham Tokpa Tabakse, Matam Sana to hold the in the Maramoidana. I see a quick situation there to Matik Kain, a suction given. A quick society markers do. Belly the division town and about never say. Element of the lady. Can I do know the quick hung there? High sungam deco. On the sigma elements is your quina kitang. Section is at Matotai. Amaga Kananba, Amaga to Wahenba. CSO Marakazula lady, but CSO ma'am say, Aman Amahai, Aman Amahai Toba. Amadam Halaga Tongs and Bamadam Tobase. Was it already the Huzixu? Live Posio, Indian Army, Indian Security Force, Manipur Miam, Ganisi Marakta. Nungai na taba port ama sagalak na bahay kay hay tare sigumba port ama susik kan na tawri ba uzilay ba kung da thuy ba thodok sisu really masikai no hakan da achaw foul play ma yawri ba India ki military je Indian Army have say one of the most powerful in the world hay tare uzilay films adubu India ki military ki cantonment area amada adusu yamna high security zone hay tare ko अदुगो मफम अमदा मी अमा संग्रग थोलपगी रेकॉर्ड फंगदबा दे मोबाइल सु यावरिबा अदगी मसागी गाड़ी सु यावरिबा मी अमखक संग्रग कांदा फाजन कांदा मागी where about खंगदना सुम लेबा हबसे अदुदा कनामतना गवर्नमेंट नसु रिस्पांसिबिलिटी लौदबा अदगी लेरिबा आर्मी की अथॉरिटी नसु रिस्पांसिबिलिटी लौदबा सिगी पोचिदी सेंगना हाकांदा फाउल प्ले हाइतारेको अदुगुम लेब्राइन खाली अदुना होल एपिसोड हुजिफौद लाइसिदा एपिसोड से याम गरे अखोजु खंगद्रे मणिपुर लेरिबे इशू जी अमखकी वानत्रेबा मागिबा मयाम सिगिबा मयाम की अमा लोरगा अमा लोर मथंग मथंग चटखरेको अदुना हुजि लाई पोचे इंडिया की पार्लियामेंट सेशन जिदती पार्लियामेंट हैबिसदी हाईएस्ट बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन हाइतारेको क्वाइदगी इंपोर्टेंट होबा इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चटबा लेबागनिना सिगुम्बा पार्लियामेंट सेशन जिदा पुथुओगा फजन नैनरकांदा कदाइदा करी सोइरिबनो अदुगा कमाइन तौरगा मसी रेक्टिफाई तौगदगे मणिपुर शांति कमाइन पुरकदगे गाइसे यामन कुपरा खन्ना नैनरगा पॉलिसी प्रोग्राम सेमगदबो मफम जिदा हुजि पुथुकपियो हाइबो यादबा खन्नसे हाइबो यादबगी फिबम द लई हाइबो सी मणिपुर गवर्नमेंट की मणिपुर स्टेट असेंबली दसु ऑलरेडी इकुई कुइदना दम थोखरबो वानी खन्नसे यादबदगी मणिपुर की अखोई ओपोजिशन की एमएलए मैम उपाय लेरक्तदना थोलखिबा सिसु लेग्रेको अदुना हुजिक लाइव वाफमदी अखोई की मरक्ता अमगा अमगा मसे मसे थुगाइनबगी एलिमेंट अमा चौब अमा लेरिसे मसी अखोई की इंडिया गवर्नमेंट दी मसी लोइना खंगबम थोई लोइना उफम थोई हाइतारे अदा मखोई याउना मसिदा ngसाइगी इरांग जी प्रोलोंग तौननबा अदुगा अतोप एजेंडा अमा फंगनबा होनबदा मणिपुर प्रजा खम थेंगना वारीबसे वाब्रा है अगी माइकैदगी थमजगे
जानिन मसु याम फजना थंबिख्रे अखोगी पार्लियामेंट सेशन हाबसे कोई अपोजिशन अमदी रूलिंग अनिसगी मरकता अखोगी स्टेट टू नत्रगा कंट्री टू लाइरिबा अखोगी डेवलपमेंट की बु ओइरो लाइरिबा इशू सिंगी मतंग दु ओइरो डिस्कशन तौगदबा मतम सिदा अखोगी डिस्कशन तौनबगी मतम पाउ पी द तारगदी कमाइना अखोगी डेवलप तौरकदोइनो हाबगी क्वेश्चन अमसु लाइबने अदो ओजाने केनसु थंबिख्रे अखोगी हौजिकी जुरी दगी अखोई कमल बाबू मांखिबगी मतंग से ngasi फावदा अखोई माकी लंगला लंजन अमतसु खंगबा ngamdribani अखोगी असेंबली की कनो विंटर पार्लियामेंटरी सेशन होबनु मितसु माखिबने अदुबु हौजि फावदा मागी लिखुन अमददी फंगबा ngamdribani स्टेट फोर्स लिशिंग अनि हेरबना हौजि थीबा हौख्रे हाबगी पोट अमदे अखोइना रिपोर्ट फंगजरे अखोइ न्यूज़पेपर सिंगदसु फोंगबा उनरे अदो मतंग सैनो ओजा कनो द लाक्सगे ओजा कनो दा हेमचंद्र द लाक्सगे ओजा हौजिकी लाइरिबा पार्लियामेंटरी सेशन हौजि एडजर्न तौख्रे अदु इतारगदी डिस्कशन अखोइगी लाइरिबा इशू सिसु खनाबगी मतमसे फंग फंगदबा अखोइगी कांग्रेस की अखोइ एमपी ओजा बिमोल अकोइजम नसु अखोइगी डिसेंबर 3 द माई पीटीआई द पीबा इंटरव्यू अमदसु यामना क्लियरली ओइना हाइक्रे अखोइगी कमल बाबू अमदी अखोइगी लाइरिबा स्टेट की इशू सिंग सिगी मतंग द अखोइ लोक सभा द पुथोकदबसे हौजि मतम पीदबा अखोइ पुथोकपा ngamdaba aduna सेम सारगा लैतारगसु मतम पीदबनिना हौजिसु पुथोकपा ngamdaba मतम पीरगदि माकी साइडगिसु अंगम्बा लेवल द वॉइस रेस्ट तौगनि हाबगी पोट अमसु ngarang इंटरव्यू दसु अखोइना थेंगनाजरे अदु इतारि ओजा हौजि लाक्चनी से ओवरऑल द अखोइ पार्लियामेंटरी सेशन द मणिपुर की इशू से सुखन खना निंद्रबर इग्नोर तौरब्रा क्वेश्चन सिनि लाइसे ओजा कमाय थमिदिंगे स्वाइदनी अखोइदा यामना नुंगाइतबा हाइसे मणिपुर मियामना साउनिंगबा पेंदबा फावरैसे मसिदने मणिपुर की इशू से मसिगी इशू से मणिपुर दा हजि थोइबे इशू से इंडिया की मेनलैंड स्टेट अमदा थोकबो ओइरमगदी असु यामना मतम से सांगना होई हाना सुना हंदना लमदबे याय अद सी अवांग पोक से हानादगी होना होई मेनलैंड ऑफ इंडिया सिना मियेंग अमदा सुम येंगगा लेबा अदुना मरम ओरकांदा मसी सुमक सांगमुक्तुना लेबने हैना हाइनिंगे मसे मैम दुम हाइनख्रे अतोप अतोप डिस्कशन प्लेटफॉर्म मैम अदुम इसामक यावना अदुम फोंदोकजबनी मसी मसीगी मनुंगदा एजेंडा अमा पूरगा लेरिबा मसीना मरम ओरगा मसी भाव लोसिंदबने कम्युनल क्लास हायरगदी कम्युनल क्लास से पृथ्वी दे हम थोई अदगी मणिपुर दसु याम थोखरेको अदो सिटी विदिन 24 आवर्स द लक्षण बि याबसी ngasi भाव सही अनि सुजलकदोरबसे असि भाव तो लक्षण बा ओइथोकप याबगी फिल्म दु उद्रीबा हाइदी फिल्म जे कितंग फगले कायना हाइबे याबगी फिल्म दु उद्रीबा हजि मिदै सिंग तंपाकी एरिया दगी हेंदोकप ngamdri अदुगा कुकी ग्रुप की मियोसिंग तंपाकता लाखंगमद्री असिगुम फिल्म जेसिदा कोई उच्चाइबा हाइतारे ngara मणिपुर गवर्नमेंट ना कोई पब्लिक vehicle सर्विस होरनी गायना हेक्टर लाउथोई ngasi amuk practical one yang kanda bus kumba kari kumba amada jemba ngamgidre hojik adugi report amu leire ken to ngamgidre ba adu ngam muidaba leire dikke do bugi pangai hajili no ai simusu miyam na soidna make harakani adu masi yamna angak pa policy ama masigi government sigi manung sida both center and state sida leire bra haibagi chingda basima phawal even the Koyi Jai Sankarna, UN the Manipur Irang si Pare, Laxile and Hirini. Angapuni a man Hari Duzuko. Had Laxile and Hirini, Haraga Koyi, Mikal Handaki, Pantoki, Loksavagi, Rai Mikalduda, Koyi percentage 80% one about Tadi, other machine Taisi Manipur Irang si Nemuk Bagini. You know others in Fagalapodigi Miana boat key, putting exercise punctually in the kind of Pundu Evo. Adugi can Canadana, Adumhana Sunabagi to Mari to Evo. Adaging a sea shoe, Manipurda, has you original. Bus service or public transport service, Horny and Lauture, Lautorga, Masi about country. Adam Mapangi, Kogi social media sing, Adagi Mapangi, general sing the day. As I Nasi the Gi, Sigi public service, Horny, bus service, Horny, Aduidi, Manipur, Irang Parin, Uram doing it. Masi Uchabam Yaurieba, Adam Masini, Miam the Pendrivasi, Hanana, Yamna Lushil Hobuyabadu, Lushil Hotre, Pare. अदुबो हबजिक्ति सिगी डिलेइंग टेक्टिक्स तोरगा सुम सांगदोकनबो होनबा मियाम द उचाइबा नहालेरगा अममु हाइबा नहालेरगा अममु हाइबा याम फबस हाबगी मोंगसिदी मियाम न पामद्रिसनिदा लोइन खंगी हाइबनिदा मान उरिबदु माइना माजु साक साबनि मियाम जु साक साबनि
loi uba ngakta ne mang khali si karino ma hari si karino si loi uba ngakta ne ba adu una ngasi di sigi pram si yawda ine ba mi chani yankhai hum pu si jala amni aduga thi ba khangda ba masing su si da mi kuntra mu su jala amni sigi mi dei phuru ki oina ni ko simase thi ba khangdan leiri se adu masigi manungda Laimakonggi 57 Mountain Division gi KM da changi ba ngasagi Kamal Babu si ngasi ho phangdri si ne si angak ban natro si sigi high security zone kana matana maduda irang to ya bonte ba gate tagi changbada sign tawro changalini thokbada sign orangadabni masi da kain to ya bonte ba leng ya bonte ba adu bawda masigi manungda mi mang bai sibu sibu prithvi matham papam amatada masi thom do mande yam anga pong khani india ju khogi lanmi gi strength sida yeng orgadi ani suba pangal yam kan bale bang ne hairi ne ba adu masi gumba adugumba 57 mountain division india gi ngak sen gi lamda chauba thodang loriba adugumba achauba kem amkhta mi amkhak changi bida thi khangde ngasi baw puthok ngamde sidi sidi pura totally india gi intelligence india gi indian army gi american leidna ko masida leiriba India Army ki keno si totally props de loin fail ore dunia ba leiri si machine ba hoji miyam na haire si pura fail ni machine bu leba nga aga asigumba army si sijinna ga leba nga aga leba si gari phadui no me yar ro ba si di ad sikam am sincere woi da ba masi yam ikai ni ngai ni hai tare Indian Army ki wina di handaki laima khongi thodok se yam ikai ni ngai ne ba moi ikai da na ikai ba khangda ba gi di upai leite ko hai ngamdre ba du di adu yamna hai mkhoi na ikai khangba moi tar ga di masi di mkhoi gi ijat yam tin sokpa yam ikai ni ngai oba do ma khak ne adu bai khoi chief minister ju marak ta dum hai khoi gi army khoi gi central armed forces sing gi marak ta puchil sing da ba yaw si laibak thibani kai na mamangi press bit ta su dum phongdui adu era di kai do le gi sing ba hangduri se Puxil sing the Yaure, Chief Minister Mahibasi Magi feedback source to Lergan High Natrava. Adu the Adugumba force Dugi Matakta Magin Commander Kauraga Karigi Wari Changam Drino Emnida. Miam da do Havi Karimato Legeva. What the Pondo Pududi, Miam da Kitang Kangisano in the Pondo Pududi, Yare Pare, Yare lower se. Madu Pondo Pont, Amakaneva, Fondokre, Pare, Adu Targati, Hari but Chingnari ba. Army singdugi magi protocol gi matungina koi state amagi chief minister saugro buneba mana army sida leiriba magi laingak sibu mating pangna ba leiriba central force singdugi commander do kauraga nang se kamai to bunoina hangaga wari chaba ngamdradi adudi kari haidun haibum khangdreba hainingdreba am kana haibusu nungaite maramdi koi Chief Minister Amani na leiribani pangal yauba yaudabududi miyam ne na khange hauji hairadru sudum yaro pone government si leiribra leitabra wahang amani sisu aduga sida amangda haikiba yam ngai taba yam yauri article 355 chanadi mo hai chanari mo hai adagi hoi amaromda article 355 se state lengak sibu support pina na bai damakta article 355 se thambe yaiba si amarum the support pina nabar se adu masi bawada ningthina control to bangam dragadi kamai to dino sinida ada sidal leiriba kuldip kana hapno haidur si boba anytime mana hairiba mangondagi sigi kano si somda khaidokre security si advisor si khaidokre na hai targasu mana anytime home department gi security meet ko bangam meba adugum bagi sakti leiriba maduna masagi si aingonda leite sidi article 355 sanel sina bhapta biro kai na ma phondo ki ba kai si ju as kai no khangdreda haingai leitrebo ko aduna sigi biom sil leire aduga hojik parliament ki matang si yor pa si dadi si yam laibak thiba ma kang hai tare congress party gi makai de su haidi india bloc ki makai de su ko yamna kan ba protest ma yam khona chathari masida hairibasi maram se yam yami manipur khaktagi wasu nate manipur issue amadi oiri ko masisida hariba mamangi modi adagi adani hairisi punjulaga hajukti modani bu hairebo ko modi ga adani ge punjulaga modani hairamni sigi issue sine biam lairisi masigi scandal se kemang chawi lupa crore lising ani gi mathak ne lairisi
power solar power leibagi US tagi solar power leibagi scam ama chaung leire masida marak sida sida haiba nuai tab sum yauri ko sumna lupa crore amakak ahum pi gadawba posi amamamda 10 crore sari ne adu tardi india gi mangdu pisa kayano aduna asigumba maya mama sumaina sum soksilakba sigi fibamsi कोई opposition न जो उरी है को उरकान सीधा मसी पुथोक सी है बनी पुथोगा खन्नसी मसी की scam से parliamentary panel दम सेम मगर तिगर हंसी का न हाय सीधा मसीदा हजिक लाइब ruling की BJP लेंगा किना सोया दबी बने बा सिगी पुथोक न बगी तंजा भाव पिसु भी पिदरे बको कोई की parliament सीधा पुखत लगा मसी की मतंग सीधा लाइन न बगी खुदोंग चाबदो अमत पिदरे बा इवन मणिपुर की सिजु असागी सीधा लेडी से गौरव गोगोई ने पुखले अदे साउथ इंडिया की एमपीएम नुसु पुखकी अरान हान को अदु पुखले मांग दसु पुखना बु होनबसी लिस्टिंग तोबदु तोना बु होनबदा लिस्ट अदु हापक्त्रदि करी उपाय लेगे उपाय सोय लेगे बगी फिवम लेवल लेदिसे अदुना होय असोमदा लुपा क्रोर की स्कैंडल सिदा स्कैम सिदा पैसा मांगबदु अखोई की पैसा नेबन मांगदुरीसे मियांग की पैसा नेबा मखोइना मधु सिजिनजबा हैंडल तौब खकी वानेबा पैसा दुदी मियांग की नेबा अदुना नेबा ऑपोजिशन सु यामना मखौ पोंगनो हाइंगन मिसि मधु मतंगदा खोइ नैनसी पुथोक्सी अचुंब पुथोक्सी कायना हाइगा लेसि मसि नेबको अदुगा मसिना अमा ओइरकांदा मणिपुर की वइनदी हजुक्सी मी सिरिबने मी सिरिबा स्टेट असिगी मतंगदा सि पुखतलगा सि खन्नसी यादबा हाइबसी याम ngakpa makhakne aduna ni ngasai hek haubuda aina haijabadu masi atopa mainland of india gi state amada oiramlabadi masi asu yam kuina satharamoi aduga yamna hakchingna su lorongani nomani ni de losing hine yes aduga masi losin dabagi maram si sum mayam su dum hainare masi di losin dabuduna mukoida itonga tungi aidune india government masi losin dabida sum sathan ba sum hana hanba kuki sigera mitai sigera makoida itonga tungi aidune सिदा मणिपुर से मांगाई होना इशू मैम यो मगलेब इशू लाइब स्टेट खंगनेब मणिपुर खाई चिप इंडिया गवर्नमेंट कांग्रेस पानगेरा बीजेपी पानगे अनदर केसनीको पानगेरा इंडिया की मणिपुर इशू से हाँ काश्मीर मणिपुर खाई कोक चिप इशू खंगनेब अमरोम काश्मीर की मखोई इंडिया यावरप ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन चंगी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्लस मजर एग्रीमेंट नीतिजन साइन तौर चंगी स्टेट एग्रीमेंट एग्रीमेंट पार्टी अनी मरक्ता यारक तारदी एग्रीमेंट कायरकदोइनेब अदुना मसीदा कनागुंबा सिंगना निंग तमजरगे नत्रगा इंडिया दगी तोखाइ आरगे हरकांदा इंडिया दा साथीबा कोक्सिपम ले मसी कमाइ तोदना मसी नमधबा यागनी हाइना मसीगी पॉलिटिक्स समा मणिपुर थुइसिदि यावबरा मागी जियोपॉलिटिक्स की एंगल दुमसु मयाम दुम हाइनरी मसीसिदा खोइना येंबियारि सिदि मणिपुर की इशू सिदी मणिपुर कुकी पामीब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेब नत्रगा पुंडुचेरी मॉडल यूनियन टेरिटरी पीथोखिब तारगदी मणिपुर की इशू लोरे निंगतंबगी इशू लोरे निंगतंगे कायना अखोगी इचिनाउसिंग हौरिब लालौब अदुगी अदागी सिसि लाउरिब खोंगी म्याम मसिगी इशू लोरेन पादोइनेब मोय अदु मसी यिंगसिलुरकांसिदा अमुक्सु मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से थुगाइब यारोइदौबा याम साथीब एरिया अमतसु लेरमबदगी मखोइसि चंगजिलुरगा हौरगा हंदोकबसु फरक्ता अदगी लोसिनबसु ngमदा समाय तौदना लेरबरा हाइबगी चिंगनबदु मणिपुर की मियामदा फावरे हौजिकथि अद खलुब खुदिंगमक्तु इंडिया गवर्नमेंट ना पाबा पॉलिसी अयाम्बा हजिक ओरि फिल्म सिदि फेल ओसिले हाइना लौबि हाइबा लालौबगी इरांग से नमथनबा कुकी मिलिटेंट सिंग मतम सांग सिनदुन लाई अदुगा हजिक अमुक सिगी इरांग से थोलगा अखोइना प्रॉक्सी वॉर गाइन हाइरेसे मसी थोलगा मसागी लालौबगी इशू से लोसिनबि यानाबा नत्रगा लालौब सिंग से लोइनमक पीस टॉक चथनबा नत्रगा मखोइ सिंग से नमदुन फाबा यानबगी पॉलिसी अमगी मनुंग चनब्रा मधु चले हाइना लौरगदी हजिक लालौब सिंग से लोसिनगद्रा हारगा सिदी लालौब हेना मसा पुथोकनबगी मरम ओइरे
मसीगी लान से अदुना इंडिया ना पैकेट लुबा निंगुबा पॉलिसी सिंग से असुम फेल होरपगी ममी दुनी मसी फेल होरपसिना ngसागी कुकी फुरुपकी म्यूजिक दसु मखोगी अपाम दो फेल होरपगी ममी दो तारकतना ngसागी मखोइस खोइदोंसि सागुपस सुम हेनबा अदुना सुम एनी हाउ मिटेल सिंग द खनबा होबगी पुंग दुनिया हौजिक लेरिसि एनी हाउ लान सुल लोसिनदबा खनबा होबा सुम खनबा होरगा यांगे सुम लेहनबा लेहलगा लास्ट याद्रे कान हारगस नोइस पंखत खनरे उपाय लेत्रे लेमिनबा खोइ पुथा ngамद्रे का तोंगा तोंगा लेनरो काना सी अदुम यूनबा पोट अमखमनि हाइबनिता अदुना सिगुमबगी फिबम सिददी लास्ट दी कोइना हारकेदोरिसि इंडिया गिसु इंडिया नि हजिक पार्लियामेंट चथरी फंबा याबा यादबा मणिपुर की खनबीदबा सिदी अखोइना हजिकती अमरोमददी हाइदबना फरेन खल्ले हानदगिसु निंथि नुगाइना यंबिरक्ते हजिकसु कयाम नुंसिनि यंबिरगे हाइबसिबु हंग अमखकनि अदुना मसिसिदा अखोइगी दबक्ता मोइना खनबी तौबीदेना खोइना क्लेम तौबगी महत्ता अखोइ इसाना इसाबु ngaksanaba isana isabu hingbam ngamjanaba होनबरोमदा माइ ओनजनबदनो चुमलब्राइना खल्ली माइ तमजगे ओके एम नुगाइसे अखोगी हौगी सेंटर ना अखोगी मणिपुर सिदा येंगिबा मीटिंग से अखोई प्रजा मियाम सो पेन बदे सुगोय ओइद्रबनी अदुना अखोगी मखोइना अखोइबु कनबिरकनी हाना ngaibagi महता इसाइने सा ngakthoksanaba honabasina फारबरा हाइब क्वेश्चन दनी ए मतंगदा ओजा विश्वनाथ मुलाक चगे ओजा कोगी इंडिया ब्लॉक न मरु अइना रेस्टोरेटिव इशू से कोई खनबिना रेस्टोरेटिव इशू से अहुमने अहमदा अदानी इंडिक्टमेंट का वकफ एबिटमेंट बिल अंदुगा अनरेसन मणिपुर सिगी अहुम सुब पॉइंट सिना हाइदी हारिबा पॉइंट अहुम से यामना खनबिना अदुकी मदि कना हाइदारे कोई बुखतपा कइनो अमखंग इशू अमखंग अदुबु खंदी खना खिद्रे मसिदा लाइबसे कोई पार्लियामेंट सो कोगी हारिबा क्राइसिस की मदांगदा खनादा असेंबली मिफमदा सु खनादा अदु इतारगदी खनादोइसे काइदनो कोई मणिपुर की थोइबा कोगी अनरेस्ट ओरिबा कोगी वायलेंस पिक थलगा लेरिबा कोगी थोइबा क्राइसिस मैम सिगी सॉल्यूशन से पुरके हाबिसे सेंटर न सुखन खंद्रबरा सेंटर बोर्ड सेंटर अमदी स्टेट गवर्नमेंट ना सॉल्यूशन पुरके हाबिसे सुखन खंद्रबरा हाब क्वेश्चन दुनी हुजिक लाइबसे डिनाइ दम तौरगा लेरबरा कोगी मतम सांगना दम कोगी थोइबा वायलेंस की तौरोक से दम थोअलगा थमगे हाना खलिबरा हाब क्वेश्चन दुनी लाइस ओजा कमाइ थमिनि हुजिकी हंबिरिबा कोई वांगसीदा कोई मणिपुर मणिपुरी अमा ओइन हाइजा तारेको होजिक्सी अखोइना हिंगिबा पुंसीगी महिंगसे सी अखोई ओपन ईयर प्रिजन हाइसी अखोइगी अदुम हांगगा दि थंबा अदुगा अहांगबसिदा अखोइजे फाजिल्लगा सुम लेहन हाइतारे अरे ngасai habitual amagak अखोइसिदको अखोई तंपाक्ता लेरिबसिंगसिदा अखोइगी हैबिट अमा करम हैबिट कोई सिंग कारक्तनबगी हैबिट अमा अखोइसी मतमन पुरगसी अखोइ हैनरक्तनेब हुजि अखोइ सुम तबली सुम हैनरइदना याम सेंगना असि हैनरइजे सिगी हैननबगी पोसक्तुमा लाननब होटनबदा अखोइगी तांकक मतेक त इरांगसे चिंगदा हाइजिलुब खरा अदुमाइना मांगरे बफर जोन लांजिलुब सुमाइना फत्तब लाइबक थिबा थोदोक तारे गाइन सुन तौरीसे मसी लांजिलकनु अखोइगी एरियानी अदुना सिगी एरिया सिदा नोय लांजिलक्तना अखोइगी सिदा सुम लयु नोय हैनब अमा लैरगा अदुम हैबिट अमा जुरगा अखोइगी चथोक्तबगी हैबिट सिदा सुम लैहल्लोइबसे सिगी प्रोसेस अमा जुसी याउरी अइना ममांगदसु पंजगिबा अखोइगी 22 जून होटल अशोका दा अखोइगी इंडिया की अदुगुम लेंगाक सिंगा शू तंगरिब मिलिटेंट ग्रुप सिंगा वरी सानबदा अखोइगी मसी कोटेशन टू अखोइ मतमदु फोंगिब मीडिया हाउस किनी अदा अखोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पिथोकपगी मतांग अमा यानना लैबगी मोंग अमग मतमदुदा अखोइगी फोंग साना मतमदुगी मीडिया हाउस मयामदा लोइना हापनगी अदु ngасai अदुगुम्बा पिथोखरब पोसक अमा सन्ना हंब याहल्लकनबगी दमक्ता ngasi sigi leiriba akhoi thoiba irang conflict akhoi kuki meitei gi conflict se masi conflict pa hainingatre adubu conflict se masi thon nanubagi akhoi lambi amaju sillabra magi factor je adugi mati yam leigreba adu ngasai handaki leiriba parliament gi session jida democracy sida kwaidi shakti leibusidi miyam ne legislature aise si miyam na khanmani parliament ta huji lauriba khongiba legislature mayam se elected by the people ne
अनु ngasai miyam gi apunbagi voice ama ngasai ina ju thamjagi bu manipur gi miyam gi apunbagi voice ama akoi pulap punna longminaba ma akoi sangne asigi apunbagi sakdam nune ba ngasai miyam maraksida akoi gi tampakta leiriba miyam maraksida punba yadana bu dune ba ngasai akoi gi khaibung tanana bagi lambi mayam ama yatla ga akoi masen gi maraksida amaga punsin madana ba akoi gi agenda mayam ama simdana tawrise sisu ngasai gi irang sigi ngasai gi saruk amane ba adu hojik yamna luraiba wafamdi lansi makata na sum chatharaga leiragadi ngasai akoi gi lan tawra ibagi sigi process si sum yeng se kuki gi di they have their demand moi demand phajana thammi adu ngasai bawba tha kunjuna chathara kuki amadi maitai gi lansi da maitai gi demand kari no se ngasi bawda koi kana gumba amata dagi akoi maitai gi demand akoi central government amadi state government akoi pukhatri NRC border fencing lairiba mayam dudi it is the duty of the center and the state lairiba lengak sing dugi magi akoi gi legislative powers union list state list concurrent list lairiba mayam duda akoi yaujaraga laibagi tawum thokpa magi mathong ne adu hojik phawbada any organization amana kanglup amana hojik phawbada tha kun sumna chatharaba ngasi gi irang sida what should be the maitai demand akoi gi maitai gi demand kari oigadagi se akoi ngasi bawo thangatana sum lai akoi sum yenga ga mitmangda yenga ga sum hogdong na ngari zabado hogdong dun adum sahallaga mitmang sida mutki gadorba maitai ama mutki gadorba manipur ama akoi sum na yenga ga mitmang sida lairaga una adum losin gi badura ngasi akoi na swai sida akoi na thamjninga isi awle action lokhat piu tawum thokpa thodang lobbiu kanana kari tauri karamana kari tauri gi haiba hidden agenda hoigera ama hoigera satharaibu lanji factor mayam se manipur gi praja miyam sing hoji akoi lanji kusilakpon maram oiraga loina khangdaba yaude aina mafam je da laga hai singi haina ai ngangjabu nate khungangda mafam khudung da lairiba valley gi district taruk se da lairiba aduguma mafam gi mi khudung makse hidden agenda ina lanji hawbadagi pannaraiba mayam ji karino haibase masi loina koi bhap taraga leinraba ngaktane ana sigumba khaibung taba amaga nungsinadana sinba mayam ama sousana ngasi gi lanji da akoi gi puru amadagi marakta thoraibase siju lanji na puthorakpa akoi kari haitare outcome amane sigi outcome je masi puthoirabani maramdi punna leiraga amata win lemin naragan na neba khoi ngasi fight to bungam doshi theng bungam doshi adugu tokai ta na bagi masak mayam puthorakpa aduga aina mamang da so si platform je thamjagi bani manipur si ning tamna bagi damak tongan ba manipur da lairiba lalo lup kaya mana bharat gi tokai tarage na koi lor pase masi sahi kaya dagi koi na kongsi da targa laeba amuk su khamjil laeba bharat tagi manipur thugai ge hairagadi manipur hanna thugai ge manipur da leiba noi yengo noi gi thamoi da wakhal da kari phauge yengo gai se adugumgi mong amada satharakpagi phibam amasu ngasi gi songriba lansi da mami su tari praja khamthong ware lau yeibam da nongmai kapsilaktana leigidaba economy da social politically everything collapse oiru matam sibauda not a single voice akoi rise to bidana khanna bidana leibi ba haibasa mase india gi constitution bu mirai bani manipur ji as a part of the india gi union gi saruk am oina leiragadi india gi constitution da piriba magi phangum thokpa right khudimak to manipuri am oina koi phangum thokdabra armed force official power act 1958 ki sahi kaya no matam sida madugi behind the curtain mi kaya hatkre nupi kaya rape tawraga wakhanda trauma aki akhang ponba
थीब फंगदबा ngasi मपाव थीब फंगदबा सिगी एक सिगी मरुमदा अखोई मयाम अमा लिसांगसिना चथरग लाएब अदुगुंबा एक तुसु लौथोउ हाइदना अखोईगी मतमदुदा सेगमेंट खर लौथोउरब मतुंग हंदना मु पुलिस स्टेशन अखोईगी खरदा अमुक इम्पोज तौरपसे सिमक्सु थोइब लान सिगी मरक्सिदा मणिपुर की मियामबु मणिपुरी सिंबु उसितबगी ममी अमा ngसाइगी सेंटर की गवर्नमेंट तारी हाइबसे मसीगी उसितबसे मसीगी पौखुमदी मणिपुर लैरिबा प्रजा मियामना पीब नतना उपाय लेते अदुना मणिपुर की प्रजा मियाम अखोई खेनब लेतना अमत ओइना अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी स्टेट गवर्नमेंट दा अखोई थोइब इरांग सिगी वारोसिन नम लाननबगी लंबी से मसीगी अखोई ब्लूप्रिंट अमा अखोई लंबी अमा मसीगी साट अमा मणिपुर की मियाम दा थमनबसे मसी मथौ तारे हाइब वफम जे मई थमजगे हौजी हौजी इंडिया की पार्लियामेंट मणिपुर की क्राइसिस की मतंग जिदा डिबेट तौजी हाइबदा यादन लैरिबगी मरम से मरम खर लैगनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लैरिब मागी इंटरनेशनल फिगर अदुकी मतिक यामना वांगी कोई विश्व गुरु नि बाव हाइनरिबनी अद फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट मणिपुर की क्राइसिस की मतंग दा थोकिबा थोदों मयाम दो पुखलगा नैरप मदमदा नेशनल अमदी इंटरनेशनल मीडिया की अखोई मियेंग अमा भारत की हुजुजिक लैरिब पार्लियामेंट की सेशन जिदा मियेंग अमा चाउना थम्मग लैरिब मागी डिप्लोमेटिक नत्रगा डिप्लोमेसी मयाम अतोप कंट्री का लैनरिबा सेंगोलिबा सागलिबा मयाम से मसीगी ममांगदा अखोई इज्जत ताबा माई खुबा अखोई थोदो अमगा मयाम अमा मणिपुर से थोखरबनिना मधु नैनरप मतमदा अचौबा अखोई एनडीए की मोगी लैरिबा लीडरसिंग जेगी अचौबा ममाई खुबा मा ngसाई ओइगदौरिब जिरीदा हटखिबा हटखिदे हाइबा यारोय पार्लियामेंट पुथोरकनी मियोई कुंथ्रा की मसा हक्सांग थीब फंगदन लैरिबा पार्लियामेंट पुथोरकनी हौजिक हौजिकमक 57 माउंटेन असिगी लैमखोंगिदा मसा थीब फंगदन लैरिबा पार्लियामेंट पुथोरकनी मियोई 60,000 हेना युम कई मई थादन रिलीफ कैंप लैरिबा पार्लियामेंट पुथोरकनी था निपान तैबंगी संसार की तैबंपान की मसक खंगजद्रिबा इरांग करिनो खंगद्रिबा था निपान की अंगांग अमा सही जनी की अंगांग अमा तरियत की अंगांग अमा ब्रूटली इवन मोगी मामा सिंह अहम सिंह रेप तौरग हटखिबा मागी मिहा थीब मयाम दुगी क्वेश्चन मयाम अमा ngasi पार्लियामेंट राइज तौरकदोरिब मदुगी पाखुम सिंह रूलिंग की लैरिबा अदुगुंबा एनडीए लैयांगा पीवम थोकबनी अदुगी पाखुम सिंह फंगद्रिबा मखै ngसाई पार्लियामेंट से स्टिल अको यैथो थमबाइबसे दिस इज मोगी पॉलिटिकली स्ट्रेटेजी अमा मतंग स्वाइद चाउना सानरीब ngasi में पार्लियामेंट फमना जुमना लैरिबसी इशू अहुम नि मरुइना मणिपुर की इशू अदानी की इशू यूपी की संबलदा ngरang nan da thoki bi issue ji matang ji da issue ahum ji da ne ba ji opposition na agoi asoba sapu ma agoi ruling gi lairi ba adugum ba lengak si da khanna ga da bani haidana agoi pukhalli basi agoi rajya sabha da su adjournment motion agoi dravida muneza kazagam gi adugum ba p तिरुसी सिवन हाइरिबा अदुगुंबा राज्य सभा की मेंबर सिना राज्य सभा दबाव एडजमेंट मोशन सिगी मतंग खन्नगदबनी हाइबा अदुगुंबा वाफमजिंग पुखलखरबनेबा अदु करीगिदमक्तनो क्वेश्चन लाइबसे करीगिदमक्तनो मणिपुर की इशू जी खन्नबदा हौजिक लैरिबा रूलिंग की एनडीए लैयांगना असुगी मतिक यामना कीरिबसे मोगी करी अरानबा मणिपुर की प्रजा जिंग तौरगे मोयना करी अरानबा सोईगिबा चथरुबदुगी असेंबा सुम्मा मयामदो थोलक्कदबदो मदुगी कीबगिदमक हौजिक पार्लियामेंट सिदा इवन इन द पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी बाउद मणिपुर की इशू की खन्ननबी वाफम अगोई सेक्रेटरी ने पीरिबा अगोई सबमिशन तौबद बिजनेस लिस्ट हापंदबा हाइबसिमक्सु अगोई यामना लाइगब थीबनी अदुना मणिपुर की प्रजा मियाम अखोइना पुन्ना खोलाव लाउब संगी पुन्ना अखोई we need to raise a voice for our rights अखोई हकी दमक हिंगनबी दमक तुंगी मिरोगी दमक मणिपुर की दमक
अखोई हौजी हौजी चथरिबा पार्लियामेंट की मिफम सिदा मणिपुर की प्रजा अखोई खोलाउसे अखोई पार्लियामेंट यौना अखोई निगन बमग चंगी अदु नत्रगदी खैबुंग तानबसिना मरम ओइरगा अखोई अमुक हन्ना अखोई मुख्खिगदौरिबा कांगलुप अमा हाइबसे अखोई मरक्ता सोइदना ओइरगनी मसी अइना हाइबसे गत्तगी वफमजु नते मियामना हेनसु ग्यान ताबिरबनी अदुना अदुगुंबा खोलाउदो पुन्ना लौमिनरगा मणिपुर से अखोई मौसागुमना इंग तप्पा शांति लैबा मणिपुर अमा अखोई वेनबगी लंबी रोमदा खोंथांग थांजिन मिनसी हाइबा वफम जिमतंग मणिपुर की मियामदा आई अपील तौजगे याम नुंगाइसे अखोई मणिपुर की प्रजा मियामनदी अखोइबु लुचिंगबिरो दुगा अखोइदि तुंग इनजरागे अखोइगी ऑनगोइंग क्राइसिस असुकी मतिक कुइरे प्रजा मियाम से वारे अदुना प्रजा मियाम से लुचिंगबिरो अखोइ इनजरागे हाबगी खोलाउसे तुकी मति अखोइगी लांजरपदगी सोहौना लावरगा सुलाइबनी लुचिंगबिनाबा लैद्रबरा अखोइगी पालिबा रूलिंग गवर्नमेंट सिना सो अखोइगी प्रजा मियागे खोलाउसे ताबिद्रबरा हाबा क्वेश्चन तो बबा हौजिक लैरिबनी ए मथंग से ओजा नेकेंद लाक्चगे ओजा अखोइगी चीफ ngapiगनी अखोइगी प्राइम मिनिस्टर ना मागी एक्स थागलकपा पोस्ट समदा अखोइगी गुजरात की गोड्रागी द थोखिबा अखोइगी ट्रेन मई चाखिबा अखोइ द सबरमती रिपोर्ट हाइबा अखोइगी हाइबा तुगी ट्रेन मई चाखिबगी अदुदा बेस्ड ओबा फिल्म अमखगी स्क्रीनिंग गी एक्स थागलकपा पोस्ट समदा अखोइगी कर्नाटका की कांग्रेस मिनिस्टर प्रियंका खरगे ना अखोइ फोंदोखिबा स्टेटमेंट अमखग अखोइगी प्राइम मिनिस्टर दे अखोइगी फिल्म स्क्रीनिंग येंबगी मतम दिले अदुगा मणिपुर की फाइल येंबगी मतम दि सुंगलै लेत्रबा हाइबा क्वेश्चन अमखग हंगी मदान से लाक्सनी बिजा अदुगा अखोइगी डेट 1 दा अखोइगी बीजेपी की जेपी नदाना कांग्रेस की मल्लिकार्जुन खरगे दा इबा अखोइगी लेटर अमखग दा अखोइगी मागना सिरिबा मरा से कोई कांग्रेस की मतम से ख्वाडी ब्लडियस स्पिरिट ना माने मेंशन तवे हाइबा मसिगी चेस अखोइगी ब्लडियस स्पिरिट ना मेंशन तवे अदुगा हौजे हौजिगी थोइबा क्राइसिस दा अखोइगी पालिबा अखोइगी गवर्नमेंट सिना रिजॉल्व तौनबा तुगी मतिक कन्ना होनरी अदुदुगा हाइबा थोखिबा इंसिडेंट मयाम सिगिसु अखोइ एनआईए दा सिनादना खोतना मतिक जाबा एक्शन लौखनबसु होनरी हाबगी स्टेटमेंट अमखा फोंदोइ बजा सामतानि कमाई थंबिनी अदुगा अखोइगी ngasiगी डायलॉग की टॉपिक ओइ बिरिबा मणिपुर क्राइसिस एंड पार्लियामेंट सेशन को कंक्लूजन पॉइंट का पुना थंबियु कोइ ओजागी होइना मणिपुर की क्राइसिस सिगी मतांगदा अखोइगी लेंगाकना हाइतारेको सेंट्रल लेंगाकना दगी स्टेट लेंगाकना अमदि बीजेपी हाइतारे रूलिंग पार्टी ना होनरी हाइबसिटी याम तोइना ताबो वहाइने याम कन्ना होनरी याम कन्ना पाउ फाउनरी हाइबसिटी अखोइना अदुम तारग लाए अदुबु अखोइना उद्रिदि थबक ओइना उदबा हाइतारेको ngasi अखोइगी इम्फाल टू चुराचानपुर दगी इम्फाल टू सेनापति बस सर्विस होरगनी हाइबतो अदुगुम्बा पोट खरा पुथुओगा अखोइना कईगुम्बा खर तौरी हाइबदुदी यारोयबा अइना ममांगजु थमजगरबने इंटरनेट सांगना थिंजलगा इंटरनेट हांगदोगा मदु गवर्नमेंट की अचीवमेंट कायने लौबसे सिगुम्बसे याम तौवे अखोइगी गवर्नमेंट से अदो हुजिक अखोइना पामिदी कंक्रीट ओइबा मणिपुर की लैरिबा सिचुएशन जिदा खरदो इजु रिलीफ तौननबा हाइतारेको पुरा हेक्ता अखोइगी पीसफुल सोल्यूशन अमा खुदक्ता पुरकनी हाइबदुदी अखोइसु थाजबा लैते याम थुने हेक्ता पुरकपदी यारोय अदुबु करम खोंथांग चंगजलिगे हाइबसे मसी हंगबा याबो हंगनेबा मियामनसु हंगिसे अदुदा सिगुम्बा अखोइगी क्वेश्चन से हंगक्तननबा डाइवर्ट तौनबा हाइतारेको फॉर एग्जांपल हंदकी जिरीबामगी यामना तमथीबा थौदोकतुगी मतुंगदा मणिपुरदा इखंग खंगौदना प्रजागी अपराइजिंग अमा लाए मसीदी याम सेंग हाइबदा स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग नेबको कनामतना हौरुबा नते सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमतना मदु लाउथोगा तौखिबा प्रोग्राम सु नते अखोइगी ताइनबम जि कनानोबा अखोइना सही मंगागी अखोइगी मैंडेट अमा पीरकांदा अईगी एमएलए दुदा पावर प्रजा मैम सिनर कांदा सरकार से सेमिनेब अदुना रूलिंग पार्टी सिदा अखोइगी इपा इमागुमनेब मखोइना सरकार से अखोइ मैम प्रजा पुनमकी प्रॉपर्टी प्रजा पुनमकी लाइफ से कन्बीरने लैरबने अदुना अखोइ सिगी स्टेज यौना यामना ट्रेजिक ओइबा यामना बारबारिक ओइबा इंसिडेंट अमा थोकांदा अखोइना मसी कन्बीद्री कईगिनो गाकपीद्री कईगिनो हाइबसिदी अखोइगी गवर्नमेंट तुदा हाइबम थुइदना अदुगिदमक्ता प्रजासिंगसिना स्पॉन्टेनियसली हौरागा हौरिबा इहौदुदा मदुदा डाइवर्ट तौरकांदा अदुदा याउरिबा मी अदुदा सरुक यारुबा प्रजा लेबाकु नुंसीबगिदमक्ता अमदि लेबाकु कनिंगबगिदमक्ता मसागी अकीबा लेतना सोंथोगा मूवमेंट याउरिबा मीसिंगदु फाजलगा जेल थाजलिमनिदना हुजिक लेबा गवर्नमेंट सिना तौरिसे अदुगा तसेंगना सुदा क्राइम दुदा सेनरिबा मीदी अमत्ता फाबा ngambagi पोट लेते क्लू अमु पुथोकपा ngamदेबा अदुनादि अखोइदा डाइवर्सन
टेक्निक्स अमसु कन्ना सानरिब्रा हाइना खल्लेबको अद ngasi so dum paper da yawi duni kakching gi du mi taruk ko mor mane moina jail da thousand bra kainum tawbodo ai yamna exact kaino di khangjadre ko tawba ya ba akhoi gi policy program sigi matungina for example hujik si jinga sai panbi gi ba jp na da gi chithi du so haire ko mamangi sakarna tawrom kholam mayam akhoi loina mak naina graba ngak tane loina mak already hujik yeng se hujik su gi agreement se lisang sina satharaga lai mamang da newspaper report amada u hibada aina sabsana newspaper report to di lai aduga exact kano di akhoi subject to correction hai tare ko khangde sugi agreement gi ahan ba number 1 da yauri ba akhoi gi manipur gi integrity nga ka dabani haiba potu lauthok tragadi wari makhata na sanaroi haidana haibadagi madu india government accept tor kan da wari sanagi ne report ma lei ba angon da hujik di yaudre ko matam da newspaper magi report aina thengna ba wane adudi suze officially su akoina public domain da puthoga extend to hore haibagi kanu su amta ude husi phauda sugi matam loira matung da ko aduga sugi extend tawdi tawbadi oidoine maram di tawdraga di sudi leitre logdoine ba husi adu sudi leiri suspension of operation gi agreement di still dictionary adubu madugi aduda yauriba clause da manipur gi integrity ngakani haiba word se lalauba singdugi apama matungina lokthokre na khoina lawe adu targadi manipur gi aduk luba haitare ko ate ate de laithokra kanda ngasai gi root cause oiriba port mayamna haina riba ko issue ni hairiba tholeiba lalauba sing adugi lamhen tu hen bagi pot da makhoina apama da sum sarkar sina yaraga manung da chatliba handak makte da togiba crpf ki officer ma transfer togiba adagi ziribam gi ocma kanna lehaning da pot ama magi transfer torpadagi masana voluntary retirement lokthokhiba siguma mayam ama leiriba issue se macha macha aduna si punomuk si yenguraga di hujik leiriba government of india na haitare ko union government na masigi kanglup amagi apamba singse masidi sum tawraga atopa kanglup sina divert tawraga atopa issue ma sum puraga satliba ada lakchani ba wahang di lakchani ba question di kaino hai kanda union government ki pot se union government habisi karino union government habisi akoi di federation ne ba india se state government habam leire union government habam leiri magi subject mayam ama legislation tawgi adagi administration gi leiba sida akoi da state list ena saunam leiri state ki power ama leiri ba state government gi haitare state government gi sakti khuding makse kanana salai gadabno haire di masi council of minister headed by the chief minister mana salai gadabne ba sai gi khoi gi article adu ada 55 56 loit of 350 60 satna dre dana hujik sida leite dana president nundi leite ba khoi ji husi aduna leini ba phibam sida akhoi gi state government sina tawgadaba thabak sing se amata tawdaba karinguma ama tawtar su in government dagi ayaba lawraga hangaga sum makhoi gi makhada moina taw haiba moina thiu haiba moina chatlu haiba da sum chatlaga leirabra haiba se masi akhoi gi praja mayam na yam toina hangna wafam ni sumsu sum doine ba adudi akhoi na pamina sinida manipur gi issue la kan da di manipur se mayam na su loi khange yamna unique oiba mong da atopa india gi state mayam ga atopa india gi component state mayam ga khena ba pot amna akhoi di isagi constitution ama lejara makanda isagi elected body ama lejara makanda akhoi di manipur da india da merge togi bane country ga leibak ama punjan nagi ba dumaina sangi bane aduna akhoi gi leiriba status adugi mathakta akhoi manipur na india da tawriba contribution jiti angak pa phangna tawgre ba koi pikraba mising ju yam jada ba koi na sports ta hainingai letena olympian mayam am putho iko adagi hujik su any national ki event ama da international event da thopo kanda akhoi gi services ki bauda tholok matam da maitai macha ngata ne ayam bana yarom doise manipur macha ngata ne ba aduna state sina sports ta achauba contribution ma piri not only this akhoi gi culture da adagi art ta piri ba mayam se masigi mayam se khang ka da samna haiba da india se bharot da se manipur da masak takla ine ba sigum ba leiri ba pot mayam se loina mak yengura kanda manipur gi unique status ama leigadabni haiba se akhoi gi lusing ba singna khangna ga moina phongdok pangam ti se kai gino moi khangdi haiba da i hairoi ba ko aduna akhoi gi sigi overall loina mak sori idi karino hair kanda ngasi ruling party oina leibiri ba bharatiya janata party se
सी हाइदना आइबु आइना कांग्रेस ओइबगिदमक्ता बीजेपी चैबनी पार्टी की ब्लेम गेम नि हाइबिगनोबको आइना आइना मोइसे बीजेपी ना रूलिंग पार्टी ओइरमद्रगदि आइना कछु चैरोयबको कछु हाइरोयबो बीजेपी हुजि कई तौरिगे बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हुजि से करी तौरिगे हाबिजे क्वेश्चन हंगबे याय मरमदि मागी मनुंग द लैरिबा गवर्नमेंट की सिदा यावरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मनुंग द लैरिबा अदगी लेजिस्लेटर मैम एमएलए ओरि मैम जि मरक्ता खाइबुंग तानादना मीडिया दा थोरक्तना ngasi sigi same platform jida iga BJP gi spokesperson ga ngangna ba matamda karigumba crack amta leite madu haijan bani akoina congress na charge tawbani ne khungra bane ba si mafam ji makta adu ngasi di openly tholaktana cabinet minister ama adagi MLA amana haire edana natra si khakta natana manipur da governor oiramba former governor amana thokrakan da union government da pen da mayam ngasi thame edana ko असम की फॉर्मर डीजीपी अमना हाइरक वर्सन लेख्रे अखोइना थेंगनबा याबा मयाम थेंगनग्रेबको अदु तागदि मणिपुर गवर्नमेंट की असोनबा गवर्नमेंट की वीकनेस है लेहिरे हाबसे मणिपुर प्रजा खतन हाइबो ओरमद्रे मपान की व्यू दगी सु मीडिया दगी करी दगी नत्रगा फॉर्मर ब्यूरोक्रेट मयामना लोय हाइरअबने अदन हुजि लाइबो अफमदि भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी मागी मखादा लेबे एमएलए मयाम सिबोगदा फसना तासल लगा खोमजल लगा मधुगी order ma thamakanda voice amaga sagat pangam drise masi khwaida ya soibani aduga hanjan na haiba sunate thoiba issue jisu hawak pada haibadi MLA taragi wari se community ama singi community singi MLA taragi wari se makhoi si Bharatiya Janata Party ki taret amani aduga BJP government da sawatpa ahum amane adu tadi makhoi manungi oiba family ki problem si da solve तौरकान बीजेपी ना पेरेन नमो एना हाइतारेको होय सरकार मनुंग दे एमएलए मिनिस्टर सीएम यानदबदु लेरेन लोरसे पॉलिटिकल पार्टीज के दौरिगे अद बीजेपी जे हुजिकती पूरा पॉलिटिकल पार्टी अमोइना लो प्रोफाइल दे लैग्रे सीएम बोक थोक्तरे अदगी प्रेस मीट अमो बोक तौगिद्रे अखोइना हाइदिन मोइजे रूलिंग पार्टी अमो ओइबनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अदुगा मेंबरशिप सु ख्वाइदे याम पार्टी ने क्लेम तौरिने बे इंडिया दको अदुना सिगी पार्टी सिना ngasi BJP manung da leiriba khonjel mayam ama thokleise phajan birakandaa khonjel ama kaktang thon ba ma thau tai number 1 da number 2 da hujik leiriba ruling party amandi ruling government sina tongan ba political party masa hai tare ko ngasi masa hai tamni congress party ju MLA manga katani humpu gi manung da kari si adu atopa political party mayam leisi loina kawrakanda मणिपुर की इशू से कमायना सॉल्व तौसिगे हाइबगी अखोई सिमा संजन पामी सेंटर ने नेग्लिजेंस लेरे हाइबदुदी अखोई खंगे प्राइम मिनिस्टर न ngasi बौदा अंगांग अमबु ममित चोंगथोंगै थोमगा हालबौदा प्राइम मिनिस्टर कइमता हाइद्रिबने अदै तादि प्राइम मिनिस्टर की डेलिबरेट स्टोइक साइलेंस है मसी अखोई यानिंगदे अखोई एज ए मणिपुरी अखोई अमतंग पुंजलगा लाउसी हाइबसे सी सन्ना दबराबा करी काइगेबा अन पॉलिटिकल पार्टी ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग कौगदबनी मैम जी खनरकांदा पुन्न लाउमिनगदबनी मसी इंडिया ब्लॉक खक्तना कैदोबगी अखोइना धरना फमदोइनोबो पॉलिटिकल पार्टी मैम लोय फमिनगदबने इनिशिएट तोबदी रूलिंग पार्टी ने इनिशिएट तोगदबने अदो मणिपुर की इशूदा मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी मैम मा पुजनबसे करी ngамदिनोबो ngasi कुकी की MLA 10 सिनती अपुनबगी ओइना लोयनमक सोय तोरगा लोय थोइबसे खुदिमक्ता नत्रा अदुगा अखोइना करिगुमा मा तौरकांदा ऑब्जेक्शन तौकांदा मोइदी वाहीजे अमखत ओइना समानरी हाबने अखोइना सोमदा फमुनबगी जु खनै ngah lerega CM lokthu hai ngah lerega करीनो मनुंगी इशू मचा है तारे को पार्टी मनुंगी इंटरनल कन्फ्लिक्ट जी पुथो कांदा मखोगी लिजेन मानदुना ममांग थमेबा इवन से मिनिस्टर बोनो बोदा ngarang han हाइग्रे दना को अखोय मनुंगी खेनबजी कोन तौसी लेबा के हानो सुल तो गिजी काइसे यामना फजबा ताबता यामना अखोयगी पुनि नुंसी वाफमनेबा मरमदि मागी मनुंगदा अदुगी मति क्रेक लेरे अमगा मगा यानद्रे सिदि मा मसागी थमोइदगी फोंदोरे दना को ममांगदि कांग्रेस एरमबने हुजिगना मनुंगदा बीजेपी मनुंग चैखल अबनेबा अदुना अखोयना हाइनिंगिदि लेबाक मियामना वार कांदा राजनीति की फमुनबा खोनबा आई चीफ मिनिस्टर ओइबा यादि ओइदबा यादि खोति लोइतोजी चीफ मिनिस्टर ओइबा जे मा मतिक चार कांदा मागी मराइ बुक ले कांदा लो ओइबा गाक्तने अदुना अदोमदा फमुनरिङैदा मणिपुर की इशू से प्रोलोंग तो हलगा लेरेबा करिगिनोबा मणिपुर की पॉलिटिशियन मयामना लोइना पुंजनरकांदा बारिंग पॉलिटिकल लाइन्स को लोइना पुंजनरकांदा रूलिंग पार्टी ने लीड तौरकांदा नोम खतंग प्रेशर पीसीने सेंटर प्राइम मिनिस्टर ने कदोबगी अदु अटेंशन पिरुइदोइनो
वाट एवर जियो पॉलिटिक्स की ओइरो अमा ओइरो लेरिबा लेबा की इंटरनेशनल इशू ओइरो लोय लेजसनोबा पॉलिटिक्स है कछु नती पॉलिटिकल पार्टीज है हुजी आई अदुम सेंगना हाइजगे इंडिया की पॉलिटिकल लीडर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर मोइना मणिपुर उसितेबा मरम दि कइगिनो प्राइम मिनिस्टर उनगने चटपदा मोय रूलिंग पार्टी बौदा खाइबुंग हालेरगा 10 लाखनी हालेरगा 5 लाखनी हालेरगा 13 लाखनी मचित उनैबा अदुगा हाइरम वादना मणिपुर इशू हाइबगी महुता आइगी फंगहौनबा अदगी चीफ मिनिस्टर सिंदोकनबा अदुमाय चटलेबा अदुना अखोइना पुन्ना चटखिबा मतमदा मणिपुर बु मालेमगी अतोप फोर्स अमतना नमधबा ngमोय अखोइ उसितबा तौरोयबा ngasi अखोइदा उसिलक्त्रिजिदी भारतीय जनता पार्टी की लेरिबा गवर्नमेंट सिदा याविबा लेजिस्लेटर मयाम से लिंजेन मानदबा भारतीय जनता पार्टी की एज ए पॉलिटिकल पार्टी मथौ तौदबा मपांगन सोनबा अदुगा सेंटर की याका येंकादा मोइना सी तौगनु हायर कांदा यानबा चटलगा लेबननेबा अदु याबो पोट नते लेबाक असि कन्ननबो होटनबददी अगी लेबाक के वांगांबगिदी मखोइसु फुल राइट लई मदुद मखोइ किनिंगाय लेते तसेंगना मोइना हुरान सिथि मयामदा यावरुदना मदु फोंदोरकदरायने कीबगी ओइरमगदी खंगदे मखोइसु लेबाक नुसिबा गाक्ता लोइनमक ओइना इन लौजैबको अदुना हुजि लाइ वाफमदी अरोइबदा हुजि लाइरिबा रूलिंग पार्टी जि मपी मपानेबा इमा इपादा हाइदना कनादा हाइदुइनो अदुना भारतीय जनता पार्टी अमदी हुजि लाइरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिंगसे नखोय हाना लिंजेन मानो मणिपुर सीएसओ पुंजनो मैरा पाइबी पुंजनो लाउबै मथौ ताते लोय पुलकनी मतमगी मतुंगिना लीडरशिप तुना पुंद्रकांदा इमागा इपागा तोंगान लेरकांदा मसा मैम कमायना पुंजनरगा नुसिनना लेयातुइनो अदुना मसी पुनमकी प्रॉब्लम से बीजेपी ना एज ए पॉलिटिकल पार्टी अचौबा रोल अमा लहनिंगी हुजिकती लौरिबा रोल मैम से तसेंगना रोल अमत लौद्रेबा बीजेपी से अदु सेंटर दा हाइरकपदु खक्तंग nganगनी हाइरकपदु खुदुंग तौगनी हैन लेरेबको अदुना आइना सिंगांगेदना येंगबिरिबा व्यूअर्स सिंगनसु माना कांग्रेस ओबेगी बीजेपी nganगिनी सैरिनी हाइबिगनु अदु सिगी मतम नते हुजि अखोइ हुजिक सि पामदे हुजिक तौगदबदि अखोइदि एक्शन दा लाक्सी अदुना बीजेपी मनुंगदा यूनानिमस ओइबा डिसीजन लौथोकपियु नोइगी तौफम थोको तौबियु अदुगा नोइगी एमएलए सिंग वारकपियु नोइगी मंत्री सिंगदो अमतोइना पुंजलकांदा अतोप पॉलिटिकल पार्टी नत्रगा अतोप सीएसओ मैम से लोइने इनवाइट तौरकांदा अखोइ मणिपुर की इहौमा अखोइ पुन्ना संजन मतमदा कैदोबगी मणिपुर काइदोनो हाइबा अदुना मणिपुर थुगाइरकपगी मरमदी नखोइ मनुंगदा क्रेक लेबा नखोइ मनुंगदा अखोइगी डिसयूनिटी लाकपा अमगा फम्मुनबगी अचाउरुन पामबगी अदुगुम पोट मैमदुदगी मणिपुर की काइनबगी अचौबा मसाक ओइरकपनि हाइबसे सिमा थमजगे ओके याम नुगाइसे अखोइगी ममा पा मपीमपा ओइबिरिबा अखोइगी रूलिंग सिंगसे हाना अखोइगी मनुंगदा यारिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एमएलए सिंगसे हाना पुनसिनबियु अदुगा लैरिबा अखोइगी मणिपुरदा लैरिबा ओपोजिशन अमदि सीएसओ मयाम सिदी प्रजा मयाम सिदी अदुम पुनसलकनी हाइबा वाफमदनि थंबरिसे आई मथंग लोइशलकपसि आई ओजा हेमचंद्रदा लाक्चगे ओजा खोइ प्रजा मयाम सिंगसिना रूलिंग अमदि ओपोजिशन पुनसिनबियु असेंबली मिफम फंबियु खनबियु हाइसे खोइगी ऑनगोइंग क्राइसिस सिगी आइदि पुन्ना फमिनरा कांदा खोइगी तातोक तासिन तौनरा कान discussion तौररा कान मदुदगी तारकप रिजोल्यूशन दुना अखोइगी थोइब ऑनगोइंग क्राइसिस अजुगा प्रजा मियाम की अवाबसे कोकत्रा हाबगी आसादा अखोइ प्रजा मियाम सिंगसिना असेंबली मिफम गाइबा पार्लियामेंट सेशन गाइबा सदमक तौनरिबनि अदुबु गाइरिबा खनगदबा मफमदा खनद्रबा येथो लाक्तारगदी प्रजा मियाम सिंगसिना तौगदरिबा आसासे कदाइदुनो हाबा क्वेश्चन दुनि उजि लाइबसे ngasi मुसुगु किजो विंटर सेशन अखोइ पार्लियामेंट सेशन येथो ए तारी डिसेंबर 20 दा अखोइ तौगदरिबसिदा अखोइना प्रजा अमो ओइना अखोइना आशा तौबा याबसे कदाइदुनो हाबा वाफमदुनो ओजा थंबियो लोइसिलक पोइना स्वाइजनी याम फरक ताबा हाइरिसेको अखोइना आशा तौदुइसि काइदनो ओइसे यस यामना अखोइना इंडिया गवर्नमेंट येंगलग ngai leitoira mi je sum siro bhawda sum yenga ngai leitoira manipur government se sirum na tawre na koi si sum yeng leitoira ngai leitoira hejine ba aduga swai sida koi gi mihut ne na koi na oyengi ba hai tare ne ai koi na koi bu luching bane na thagat ki ba sing si swai sida yamna मीकी मानदबा हाइतारे खेनबा खरदी हेक होबदगे दुम लेरे हाइतारे अखोइगी ना अखोइगी पॉलिटिशियन ने हजी हजी लीडर ने ना हारिबो सिंगसिगी मरकता मरैबाक नुंसिरगा आई लैबाक सि सेमबा यावगे कायना तसेंगना मथमो याम सेंगनागा पॉलिटिक्स त संगागा भोट लेपगा
तौर को मीसे मसिंग कयम यामगे है मसिंग थीबी याने बको लोइनमक्ति हाइजरोय यामना हेक हौबदगी मियांगी दमक तो होनरकप चेंजरकप मयाम यावरी मदु हौजिक हौजिक ता हाइसी हौजिक लेरिबा अखोइगी लुचिंगबनी न हारिबु सिंगसी मखोइदा खोइना आसा तौबुसी कदाइदनो न हंगदुरिसिको अद स्वाइसिदनी अखोइना यिंगदुरिसि मखोइसिदा आसा तौनिंगाइसि कदाइदनो इसी सोमदा कुकी मिलिटेंट सिंगसिना मखोइगी मिहुत सिंगनेना कुकी फुरुकी मिहुत सिंगनेना हगलई सिंगसिदी मखोइगिदी मखोइना हाइबदो इनगदबा मी थागले इवन यिंगसे नेमसा की गेन कना माइन पादो करी थांगबई की गेन कना वे किमनियो हांगसिंगी पासि कना की आरेगी करी ओइरी अदगी साइकोट की एमएलए हजि वा चोंग चोंग नांगिबा करियबा नु कथोखरे नमिंदो अदे करी ओइ अद सिगुमसि हेंगांदा मखोइना मखोइगी मिहुतनेना हादोरपसिंगसिदी मखोइगी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दुना हाइब तागदबा मुई वा ngangadaba nanggi adu ata pham paigera pairo muina haib tagadaba adu yenga thagalewa akhoi di akhoi mitei singi di akhoi atai di haijaroi ko akhoi mitei singi di adu nateba ayamba maximum numbers and higher kan sida kai kai no tawraga paisa si khara dum paira kan da power pam ko digi vote lepakpa ada miyang ni vote lepakan da na platform da thola kan na miyang ni yam nungsiba manba adu ko taw thorak badana hauji uri sine pham na le sine si minister silloina kidu bi lawin si minister si moi mayam na khallaga hakib na troba सिगलुरबा सिगी लान मरक सिदा सी मिनिस्टर सिलुगा सिनरुगा फंपाइनिगा पाइनो आइंगोंदा थिकागा पी दी सोमदा प्रोजेक्ट मया मपालमदे पी अखोइ मनुंगदे पी दी करिनु गुबसि सिप दोरागा दी मियान याम थिन चेरकनि हाइबनिदा आई मोइ सिनगेरगा मनुंद अम सिनगो कसु आइदि चीफ मिनिस्टर सिनबाइ सिनबिया बोनेबा मोइ सिनगदमना खोइ सिनदोंना तेबा मोइ मसेन सपोज एमएलए मिनिस्टर मयाम लेरि बसिंग मरकता मान तौसी पेंद्रे अदुदि मा सिलनी अने सबसाना फोंना लेपगा सिननबा लावबा ngam mi subti yaude tungda lawraga somda yam sakini somdagi karino tawru so inchaki buna somdana ama toksilanguni somdana si minister se sindiroina adum tawraga sign tawraga si bichalam yegumba go adugumba lawera pong lawsinida thoba si minister se pandre mana tawriba thabak se ekoi pendre माक्सु मागी राइट दै नत्रोबा माजु रुलिंगी पार्टी मनुंग लैबा याम राइटफुल लैबा मी अम खकनी दमा मागना हाइबदु तादर तारगदी माई मथक्ता कई तोबिया गे सि मुई मयाम लेपो हाइबनी दा मदन नहालेरगा अमम हाय नहालेर अमम हाय सोमदना फम थादोइना मु लावकनी मियामसु अदगी नोंगालगना फम थादोक बियारोय नम लावकनी करिनोबा खोइसे मकै खंद्रेबा अदन सिगी बिबम सिदनेबा खोइ वारि सिदि खोइना पॉलिटिकल पार्टी की खेनदबदु तो खुशी सिसिदा मागी पॉलिटिकल पार्टी है माई माई आइडियोलॉजी तोंगा तोंगा लेबंगा तनेबा हारिबो सिंगदो सिगुंबा फिबम सिददी पुंजल लगा अखोइ करी तौसिगे न तानागदोबा मतमनि हाइबनिदा सोमदा कांग्रेस ता बीजेपी दा सैबा इसी सैबुदी चैनिंगबनी ओइरक सुम पेलक्तबदगी चैनिंगबसिदी मसान ताई मियामसु चैरिसिनी नथै जादबो वागा यावगना सेकेंडरी सिनेबको अदो aduna makhalamneba penda na ngang beduna makhalamani adu leibaki damakta khoigi damakta karigumba phire ama lominar si ka haradi adudi yamam thui sinida adu congress ki makai degi adu haibishi tai ko aduga bjp ki makai dei su khoigi platform gumba adagi kari media briefing gumba dadi he haiba ko aduga chapsana habak oina tawrabra mayam si punba yaba platform si cd ruling moi sengdong natraba punba yaba platform sembai cd haribo power pariba makoina semakadobा natraba aduga platform di sembagi mami di tade aduga somda minister se sindoka sinjinga silliga sindega somda si minister usu makam mathagam saranguneba sokri lengdna bu honadra lebaki misi minaji bu honagadra cd sengna yam hairudab yam haining kadu haitare ko hairogan nungaroidaba aduna aikhoisu miyam amoina aikhoi kisu hak lei makoida haibam thokpa si tawai se khoi haibam thoi adu aikhoi kisu amuka miyam sisu kangauna bodong na ureba ngaleraga rajniti gi keno se platform si da muksu yarum to
vote noi pham thadoi lawni nongalaga party ma thoraga pham thadok pa yaroi irang mar sida noi pham thadok matam natte na harakani adagi somda kaithel da iram torakani party ma laga thuga ini adagi somdagi organization amana si tongni lawrakani adugi amana amuka senda tawne na lawthorakani ani ji azum mari akhoi machine ji akhoi kari haini karam ba maikai da satkadunu haise akhoi ko ngopsilak badong uri haibni da kokomi na handaki keno sisi da yamna kanna litong na hona busu adum ui kokomi gi mayok ta ngak pa ga lupsing shu adum gauri bo adun masini akhoi da akhoi hana chumthok chaba ma thau tari ba akhoi na self decision ma lawa matung da aigi voice miyan da puthok ta bya ba mong da haiba ma sangi aduna tana ngasagi phamung da long ni hipaga ngasagi nukhubi da adum ngasi palaw law bi mong ma masi ta ba ya da ba mong da lawrok masina maram moraga ngasi ji mai kai khang da ba films da lai sini masi gi kudong cha ba sina kana go masing lawe aduna moise punjin na ba ya da ba hana dagi hona punjin ba haina da ban mi kangbu ni aduna yani na torok pagi mong su adum yaw da badi natte aduna masi sida aikoina hojik ori ba pibam masida kana ragumba singna kana na indiana natraga manipur state lengak na aikoi si kanbigani haina asa to budu hojik matam natre na hainingi aigi moni aduga haibam thokpududi makoi da haibani haibam thokpusi kasi sahi ani je lawna lab natro tadrab natro si khoi gi prime minister narendra modi na da hapte manipur da mi sinaba budi magi foreign tour din hen loi adu adum sat laini adagi somda na khoi gi lusing mani hari mayam sina group party semaga Delhi da khoi gi lai khurum ba sanna ba dongna zum sanna raga kai tongnai no khangde adang hal eraga na somda si pisil mi hai adu mu somda manipur do mu halaka ya mu lawni adagi mu moi marak tagi kharna mu ka aduni na mu sengdo ani smai sum tong le ngai da khoi si sum machit khai da na hat pada sum lusilak pi pi mon lidore aduna sidi miyam sina chap chap decision ma chap manana nominaba mathau tai madugi manungda ai isasu amakhangni ai isagi self decision se yam clear oiba mathau tai ba political party kurimuna su moi mukhi kai oiba mogi stand se yam clear oina haiba mathau tari ba masine ba miyam na hayo na nahandagi hairi si ngamdraga na tu hairi si masidane ba aduna sigi se yam clear cut oiba idea amada koi se chamina ba natragadi koi machine se namu kukumina haibido koi machine se sum washin na amaga se kin timdat na dana koi machine hana lusin na batare aduna koi punna chamina na bo na si haibi si natana to ambai laite mina laga kanbigini haibi si mai koi adok matam yaure maramdi misi mina su yamna tho ji bhawbada yengbidrabani thausabidrabani lami khra thajilaga leiribasi kana ngaknabno khangde ngaibasi ngakna nongwe dum kapsele mi dum si adu targadi ngaibra ngaktabra khoi khangdre aduna isane sabu ngaktok chanaba isari isagi phire amal lahuba madugi matamsi yamna chapchare na khali maduna tana mina kanbigani haibagi wakalun sida leitargadi yam hen wagani na ismai thamse okay yam nungai se eko sana sam phasana thambigre okay habi habi karam da haijo ge ba okay habi hoigi hujik sidi parliament session ji hadaki si yamna important oi ba hai tare ko tha kun changjala bani na maram di kaino da every solution je political platform da loisan ga do ngak tani na hai tare aduna parliament session je important oi parliament ki manung da hoigi naha oi ba mp Gaurav Gogoi hoi ko asam gi yamna thawai yauna mamang da mana no confidence ka ju puthok na khotna tawi handak su yam phajana puthok pi ko adu ma journal motion ga tha da tawri manung gi pochina ma leger ka da mapan da khon influence to yana ba na India block ki handak ki hayeng hangchit December ki tarikh taruk ki student protest ma to gudaba se masi aina aigi sigi media gi khuthang da hai tare ko maroi na Delhi da lebi be chil naw sing su yam yeng biram gani ko masi mayam participate to bi ra kan da kitang akhoi Manipur miyam gi voice ama hatare voice ama center da capital da thokna na bagi damak da mayam se ma yaragadi masi angam ba participate to biu aduna akhoi Manipur da gi su akhoi mayam ama sasa dori ko aduga Delhi da gi su lebi ba akhoi gi Manipur gu nuksi bi ba mayam hatare every community gi aduna mayam su participate to bi ra kan da chauba movement amtang akhoi gi voice amtang sagat pangam na ba asagi habiri to ruling party ni to bi raktrabani na akhoi gi India block ki mai gi sinjeri ba pot sida mayam saruk ya biraga mapung phaba protest ama ohen chi have se singa sigi kuthang ji taina
मीडिया खुदांग ले थमजागे ओके हम नुंगाइजे अखोगी ओजाना सु थंबिक्रे अखोगी डेट 6 ता अखोगी इंडिया ब्लॉक ना सिलगा अखोगी दिल्ली की जंतर मंतर दा पुंग 13 ताबा मतम दा अखोगी पांगथोकदोरिबा सिट इन प्रोटेस्ट दा अखोगी दिल्ली दा लेबिरिबा अखोगी मिते मिचा सिंगसिना याउबिरगा सरुक याबिरगा अखोगी यामने स्ट्रांग ओइबा वॉइस अमका रेस्ट तोबसे यामना मक तंगाई फदावो हमनी थंबिरिसे एदुगा ओजाने ओजा हेमचंद्रना सु यामना फजबा स्टेटमेंट अम खक पनबिख्रे अखोगी होजिक लेरिबा अखोगी एवरी सेक्शन दा लेरिबा खुदिंग मकना हाइबा तार यामना क्लियर ओइबा अमतोइबा हाइतारे स्टेटमेंट अमखक पुखलका मानबा अम पुखत पसे यामना मक तंगाई फदे अदुना तारागदि अखोगी ngasi nom haidi sum matam matamna sum haukhini aduga matam khara leragana amuk kuki singna sum attack torokpadi adumak leptabani akhoi oiba yamna clear oiba statement ama apunbagi oiba one oiba demand amakak yamna mak tangai fada homni thambi sham nuaizei oza hemchandra oza neken amadi oza vishwanath yamna mak nuaizei akhoi gi ngasi studio da lengbirak tuna ngasi gi dialogue ki thorom se mapung fal bi gi damak ta so hanana thagapa phongduk chari Matang Norris Windona Sandok Saba Norris Dialogue Loshin Jari Miang Tabir Basing Bo Mukana Kuram Jari